Salama lako mintu sang baraku sang mani sang bainiku. Parano si tamu sule lante pak nandungan na kadan na puang matua umpama tan na pena ulendu i channel YouTube IKB Bahasa Toraja. Kadan na puang lata bahasa sia lata nanung lan atu ya teh. Dia lalamai pak pudian 100 pak angka 20 nak pak saya lako 30 nak pak. Apa dolo lata nanung tu kadan na puang matua sia lata basa. Mai komi tama sambayang. Kure sumanga puang ki paken dek mati olo malabi mi. Belana mi pasake sia mi kamasaikan lamintu allo katuangki. Atu totemo opuang laki basa tujuan akadami. Tunduikan opuang pena masalo. Kitandai patunna sia kipogawi lan katuangki. Sakakani solana sang launan nung itu dion akadami. Ma akada komi lako kami. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Pak pudian 100 pak angka 35 na kuah. Pudimi tupuang ede atangku. Haleluya. Na dipakondi na kuah. Takilalai seraka tu umpu dipuang. Takilalai seraka tu umpu dipuang. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ya tu kada pudi mitu puang, bak tu haleluya. Nenek di pokada sia dirangi, ke ditamui sia diampui tu kaparanuan, bak tu kaparanuan lako puang. Sia untamui ki kaparanuan, bak tu diposendena lante katuan iya teh. Ya tu mak pudi lamai pak basanta atu iya teh. Natambai ki ito mak pudi ulendui pak basan iya teh. Metamba siana pak pesuan tula umpaken dek pak pudian langam puang matua. Belana ia tu puang masokan sia sumpu mamase lan kaborokna lako kita mintu padampana. Na apa mora tu lata pogau sia umbara ladi ko umpogau tu umpu di puang matua. Sia inang manasa mak pakaborok tongan siarka tu puang matua. Lan me pak basanta atu ya teh. Nani puang matua ulendu ito mak pudi. Untambai ki solanasang kumua. Inang parallu lata tandai. Sia takilalai. Sia lata nannung tu diona kamasokanan na puang. Sia kamamasian na puang matua. Lamintu sulapa katuanta. Mangka mo napada di puang matua tulino solamintu isinna. Sia na parakai si turu kamamasean sia kameloan pa inanna puang matua. Na pasakaran ki sia na sorongan ki tumintu na paraluin na batu ta paraluin na. Ondong pi anna posang barai sia na sisolanni. Na posang baine na posang mani puang matua tumintu taunna. Inde emoto nanipayan kumua. Ina mamase sia masokan tupuang lako mintu panggaragan na. Silu kaborok lan puang Yesus Kristus. Lan ulolangan ni temintu na katuanta. Manasa kumua inang sisonda situka tu diona gandadi. Den atu anta parannu. Den atu ana denduka. Unolai tu diona kamasusan. Sia kama pakdiran. Apa misa tu sipatu la tontong takilalai solanasang kumua. Moi umba susi tu ganda di lante katuanta. Tae misa bang apa tu pakule la umpo pembali tu mintu kamaeloanna. Sia kama kuasan na puang. Ya tu puang tang leluk usi solangki. Tu kita mintu panampana. Indek duka moto. Nani payan sia indek duka moto tu lamenda di tanda mana sana bak tu nani payan kumua ya tu petamba bak tu kama maliranna to mak pudi lamai pak basanta atu ya teh kumua inang tae misaagan lante katuan ya teh la undam paiki bak tu usak kalangan niki. Tula tontong umpudi sia umpakalabi sangan napuang matua.
lan attu masusa lalan attu masannang inang si patok ki tula umpu dipuang sia makada. Haleluya. Amin kadana puang matua. Tontong ki peta da kumua ta subscribe ite kadana puang matua. Sia tapak bagian ni nasa buda-budan na tu tau mengkaola lako puang matua. Kure sumanga puang tontong umpasake ki solanasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.